But you will not die. We are here to support each other. Yeah? Hakuna ugawata kachitire barasa kwangu. Wahurira order from within. Let's check.
DJs nasindika sente za audio dendo kigambe waje mnyima bakurasha nazi musindikire obo mwishona audio. Please, you go to studio and record your song. Thank you. Let's sing it. Ankole Media think this, I myself, Brady Sparks, and the one Savage on it. So today I rooftop, and so far it's the jam session. It's the first episode so far, and who today right now. And twashanga habo ja ground, abutan tuenda kumanya more about them. Sebo twabashi. Zina dio. DJ Cash. Wanje? DJ Cash next. So Sebo no babiri kokumukubare. Yeah, I'm Jack B DJ Cash. DJ Most Wanted. So, most wanted, what does that mean? Since you such much breaking down abantu bakutureba right now. The Most Wanted kuchinga kwa representing Mbalala ito chituro ni duo. You know what I'm saying? So it's a DJ duo. Yeah. So they can't take kuzabura no mukora chi no mukora chakubasa kubanchi bateka kamera nkaisha nkezi because you need to watch our creator right now. Ichibachandeta sahiz. Of course, it's free music, you know, to give people turn up. Stegera. Sebo chakuleta isha ejinish. Yo chandeta jesha turiyo mu Mbalala wa Gwandem. All right, so ngokumkutura right now turiyo jam session mwajiri amata how is it? Yeah, jam session kuna jirewa nyowe. Echechi nchikurugayo. Yeah, obakuba echechi promoting a Western. Because we're promoting a Western, even Ankole Media. At Ankole Media we do that. So it's different. It's unique in each Sabatugan. Chebe no manya. China egom jam section which jam wagwan ye. China egam it's a one love. Na reboba legendary bitukumanya kaba legend. Bisa by a song on upcoming artist. So there's a free platform with anyone. Sorry? There's a free platform with anyone. Chinku jizao kureo muricho. Niwe tindi kujangwa mu straight platform. Just one love. Chiku nshemeza nani nteche shongoro cha nankogu na nankogu. Nyenchaka yenka mureba ngu nyenchaka nwara kufutero mbana jana nwara kufutera nkai. Kandi chinku basa kukabaramo aba upcoming musicians. Chinku basa kuwa mwenye chintu chumwe. Nimbanye nda babe straight omuchiba kora chona. Ebintu bagumana bagumoko mu cyaro nga nyene chikaba to DJ kashongoroka wakatere nyene chikaba munajana na wakazine. So jam session no jirewa, like if it continues like this no jira nka home yake tane rukujoa misho if we have it for like 2 years and something. Ichoka ngambereshi nana this is the first day. Yeah, niyo yabanza. This is the first episode. Yeah. Next time nchikuchiza hali yechi. Okay. So ngoko mwabareba wagira ngo you are the most wanted. So ngoko mwabareba the most wanted DJs niyo stand yabo jam session kandi tushiriya ground abakubena nababona bato. Twine number zesimu tune website see. Hereze wetukora number zesimu tereze your socials that's an issue. So most wanted DJs of course it's Jack B
I'm Akashi next DJ and representing a rooftop. Tukoraha rooftop, Kora Spark, a lot of events. So, all right, those are all boys. Can much before we give them a good engagement. See you next time. Sesseion. Oremere omugasho gwa jam session ogwe no kugira ngo tweronde amani giko higa kozrechi atonore vibe ya yakwata kuwa wija hari azaha we are family nitwegambire bishire twe amani gawe gar hariya obe no waneza big up on yourself. Yes, kategede amani garika. Achida wewe wacha wewe. Wacha wewe. Amani garia dance for wewe. Bar jump session. Yeah. Bar jump session. Yongeza kwena microphone. Check. Kagama mchoezi ni udea. Ura. Nembozi ye para ya nora. Yeimwe. Uyo mai nembozi ye. Nembozi ji. Ketari kukwatagana. Thank you. Kaheki. Ni Ingirishi katoto Uingereza. Kaheki. Thank you so much. Saimo. Okunyo kwetu kanywire. Nanyechire pare zirakire. Okunyo kwetu kanywire. Nanyechire pare zirakire. Okunyo kwetu kanywire. Nanyechire pare zirakire. Okunyo kwetu kanywire. Shaimi noe mwaji ya supa. Adohara jitwa kamachali. Uraka beyazini. Ura iwogacheri. Erizoma no patana mbema. Wabachira yotarire. No yishakuka. No maremesa no mchizo moro. Na mchizo unika. Vinci tukanywa nimwe. Kama mrya washechiwe. Iwo yushechi. Otumaze mwiyo microphone kayongere tukora. Iwo yushechi. No, let me pass it, bro. So, iwo yushechi. Nani iwo yushechi. Iwo yushechi. Montere muharati ya supa. Imetwanywa harati twa kamachani. Imonte sente ni batizo sinzi. Imbozi ye bare ya nura.
Mureke gabateme nakuze yagateka gabateme Elizoba Sky niyo yagateka, Elizoba Rooftop niyo yagateka, Elizoba Aquafina niyo yagateka, Elizoba everyone who is here mwebare kugateka, mwebare kuija. Ogomwana bodiye okanifaya kunayekore byabarundi hazankaba azongoza kutu ayitakaba kore byahatinyo wenahira kamero bunusi kamero moro ayehinduire chifu kumanda sho asirire yapindura regereke asirire yapindura regereke sho mwana wa bishop naisha kumarirete nakwasire switchi ya muro msende edi na wewe edi noriche nakureba sokoto yudea pa show Bia soda lika cinema shopping in the Monday Bia soda lika cinema shopping wakaima wandika wakaima webale yako shongore amachesi wokunaga wakame okubaza kwokuweni wakame Bia soda lika cinema shopping in the Monday Bia soda lika wewe Fire! MC. Thank you so much, CJ Champion. Thank you. Bantu, I want to officially welcome you to our jam session. Kandi neza kuba neba hoburi Rwakana every Thursday. Bantu mwe bari kuija tuza kuba ntuba turyaha buri Rwakana tukweza XMC. Yeah, big up on One drum. Atize chakula choba kikitaja mulamu kwesima. Asabata kwa luka magana achiwa luka machiwa chiwa de namba otume. Nabake sima luka ngala chiwe. Nabaka emale kanga watu. Kuma gemenya mikoma yeta. Mikuma yekuwa watu sidi ateka. Adali chako kuwa. Nasaka na tumula sana kusuri na chiyamo. Tunanyini mpaka siri na kutuma nane. Ateka na chokuza finage soteke. Mesada wasinge na mwende mchima change. Atina wasoza watu mwende change. Operation Kaula wale nisi. Kila wale kufuma. Yako tugenda masa. Why
my jam session, my jam session, my jam session. Nataka kumusaba kusuri na chingana. Zena nipa kasiri na kusuri na nes. Atategede tomuza tina sategede. Nisante basi mbele kutemeza. Afro. Turn it to fuck, turn it to fuck. Big up guys, mwebale kuisha, mwebale mwanga. Ibebe gambo le bigenda ahaburu mutaria. Ni sima buru mwisho ngozo wizaye lijoba. Ni siba buru DJ wena hari. Big up to my DJs. Ahimuru hona ni basima mnonga. Ni sima buru every MC in the building. But MC etwibira misho. It is the mother. Watch out. But this is something new. Echinachoni chisha. Ichiza kutweje soko shongora live. Nobuza kampara katake shongora live. Kuka tunajirona gaininga confidence na shongora twe. Na hati hiyo mweshongozi wenu rukura mtakubasa. No, it is slowly by slowly. Tuza kushiko wiro rukweshanga mundu batwetanga hero. Twe. Turukuza kwa shongora hero, tuza kwa shongora live twe.
So mureka tukunde ekintu kitu kandi tukyagire mpaka tukokwe narebaho omushaija bamweta Staga yukama jam session negita nyowe n'omweshongozi ogwo bambanyeta Xzit nyino hakazina kace ogwo mwana ari kutandika kweshongora kinkwija nambuga naha uko mweshongozi nimbasa kusharinga nawe contact wabuga naha DJ no sharinga nawe contact tukwe so mureke kintu ekikikore kirye kintu buri muntu wena akunde ekintu ekyabo kuba nikiza kutombeka kabesho babrenje resolve wabeshongozi bamani tukwe batumwe okumanyoka mbasaba bitinchibenda obatire challenge okumanyuka mbasaba bitinchi obatire challenge challenge Jamisho, thank you so much to have our show. Thank you. Yeah. Xzit tumutera mungaro zaman munonga. Tumutera ngaro zaman munonga. Jam session Marara. Kukunda pero kishango utakwenda ushangari kukunda koko muhunji bwatorose bunde miso kumwehara mwana muhunji bwatorose bunde miso kumwehara tunze kamugambeho tukamanya obunda kisha kundeba kwemerizo batashikira umwana nisha kundeba nyina yo mwishye wanje bandi dorose kumbahambanga amazima kumureba umutima guhuragura amazima kumureba dorotihego umutima guhumunda mwasibaje mwebare kwija ebyiri bageta jam session niyo kutugita tuwe na kabesho muzi wa Western tukitema amani twakitama amani nikigashita twakihamwe murro nito tukubura yeza kutira keshongoro ukachakara na dina atika chakara na dina ngurere sente zona zamuhweraho chakara na dina sente zona zamuhwe tera band music na vampiro tero chikiri aredina wabatubona bamanye ere toche zirare nemisirina yechene toche zirari mwe nemisirina yechene ay chakara na dina sente zona zamuhweraho wende zasigireho kulita twasinye muramba na pia ngobuna garikira twabupanyisa makatanda twadaho ngumwana zasigireho kulita tabunya waraje. All right, thank you so much. Nibagarisa. All right. Tuyanzege ogundo murundi tuzaguma tukora mpora tuzakora rehearsals n'abagezi b'ebyoma tubasa kuba tujya harayinemwe obwirobo nijabamenye kutera dance hall konka mpora tuzakora rehearsals tureka n'aba band music twatahamu abo kuba nayishongora band ukantera reggae ukatera dance hall twakwatagana konka mutafayo next time we shall come tukore rehearsals uko kuzikubasika music yiteza kubonera tukokwe ahandi mwebare mnongo banyita Mr. Priv. Yeah, thank you Mr. Priva. Amazina Xzit MC.